ke ha ke na dilo tse dintsi tse di bontshang gore ke imile matsatsi a mararo morago ga ovulation ya ka ke utlwile ke na le di pain nyana mo maleng mo lesaeteng le le one ke ne ke robetse mo beteng ka ra le khwafela ka ke re lena a utlwe gore go na le sengwe se se diragalang go na le di muscle tse di tileng tse di lekanang le dope tsene di le botlhoko ke kgona go di tshwara ke nagana gore ke nako e ne leng gore ya implant or go etsagalang ga ke tlhaloganye ne le malatsi a mararo morago ga ovulation ke ne ke sa itse gore ke imile go itlhella ke tsa test ke tsere test ka gore period ka e starta ka day 27 kgwedi le kgwedi ha e lata e starta ka day 28 ha nke feta day 28 ke tsere test ka day 29 ke le 1 day late ke ne ke tshwere test ke le mo toilet ke rotela mo godimo ga yone ke bone line le tlhagella immediately ga ya tsa le sebaka go tlhagella ke ne ke sa idumele. Well, that's not true. I did believe it because ka 2016 ha ne ke re le ka go nna le ngwana ke ne ke testa kgwedi le kgwedi so ke a itse gore ga nke diragala yalo.